Obwebembirwe chairman wa NRM bwa district ya Mbarra Habat Kamugisha na ba coordinators ba ONC okuruga mu Rugureta Mbarra batandikira hitendekero ry'emikono rya government erukushango mu Rushozi Mbarra district ahacangirwe ngo itendekero rije bitine birukwetengwa okongerwamo netunyigirizibwa mu kugira ngo twine administrative units nyingi twine districts 12 municipalities hamwe na site ya Mbarara so nosanga zaba administrative 17 kandi kiza kurebera rurengo rw'abana turukutunga buri intake tusanga ngo tutunga abana bace wa comparinga na habuze zindi ikindi cya kabiri twashangana begana no kuteka imigati twabisya umbati bita twasiga nyuma tikakora ngo twabegesa kurango bazo mu by'imikono cyake bana bambakora ibintu ebi nibyamakase bwo kugera ki koko baya nabwanyuma bagira umugombora ya Rubaya okureba yaba abantu mucange cyo batungire sente ku rugo muri government inkeze myoga nezindi bit cyashangwa ngo CDO we gombore je yabataruho bit no mujekirwo yasugo mu ntebe yabatine ruponta kandi ikinde cyantangaza wareba kutwa turyagombora Rubaya turiyo tubuzana batugira ngo sente azayusi abamwa bazire bakashwerwa so kwe bashurwe ntimasa ngo ezo zikagwayo konka kwe abashurwe bakabatina bazire babo so twasiga twaragira ngo kwe bashurwe bagende babuza bazire babo narayi bashurwe esente ezo zigaruke bashikireho na hirwa rya Rubaya here sente ya kashatu some of the supplies ukukira munonga ebikora diagnosis ya laboratory ukukebera syphilis ebyo kukebera nembere gumire nembere tanura kwiyaho nyenda kusima management erukuraninga irwaro rya Rubaya ere sente ya kashatu ini chaji ari yabaset kurungi obuhereza boruho nyenda kusima government ya President Museveni emebazi yaberuho President Museveni na NRM ehire nko kukikubasika konke sente abakuzikozesa technical teams baturetirengere down ehureje negumiza mu kwetorora districts 8 okuruga mu Rugureta Mbarra amakuru agagasha kwa Susan Charles Sima.